update sa COVID sa atong probinsya, and pitsa ni siya sa January 10 to January 30. And kung inyong tanawon ang record ni Chief Jerry, murag roller coaster. Saka naog nagsugod lang ta January 10 o 8 hangtod isa ka tagamay sa January 15 to 88. Naog na punta dayon isa ka din ta pagka January 20 may isa sa daghan 212. Ginaog na po din atong kaso to 96. Isa ka na punta pagka January 27. And last count kagahapon was 100 confirmed positive cases. So, roller coaster yun. So, what does it tell us? Simple kayo ang akong conclusion. Ang kaso sa kanaog na, I think it has nothing to do anymore with the different variants. I think it has to do more, it has to do, but more on panalipod na yun sa atong kaugalingon. Kaya dili naman consistent. So, but pasabot ko, nag-amping ko, yun ako matakdan. Kung simple na, distance, physical distancing, face mask, and hugas kamot, alcohol, dili na kayo mataas ang kaso pa. Hindi na, klaro naman, Chief. Kaya sa una, ga-flatline ba siya? Tubod pasabot, sa unsay mong buhaton mo, gawa sa simong balay o dili, takdan ka. Pero galing ang roller coaster na bitaw. So, it's in us already. Sa ato nga mga tao na yun ang tinod. That's how I look at it. But anyway, that's for Chief Jerry's appreciation. Kay mas technical man na sila.